na simbahan. Ang sunod na Horatio pair, mao si Mr. Willie Enicilio to be paired with Mrs. Idil Butler. Horatio, please. Salamat, Mr. Willie Enicilio and my Idil Butler. Pasensya na ako kay ginsubo la ako. May pa ako nung sunod. Sunod na masayaw, waray iba kundi si Mr. Hansen Labasbas, papadisan ni Mrs. Eden Nori. Horatio, please.
Salamat, Mr. Hansel Labasbas and Mrs. Edith